welcome to i-channel yithi igama uqala Pastor Winnie Simile kanjani yona ingosi la sizobashela khona balaphi bendabuko ukuthola ulwazi sikulethele lona sikuphele lona ngethemba ukuthi izokwazi ukulekelela likusize likuvula amehlo inhloso yethu ukuthi ngaso sonke isikhathi ulwazi sikulethela lona likusize kungenzeka okwamanje ngeke likusize kodwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngakusiza noma ngasiza umuntu oseceleni kwakho sila ethembisa kudokotela ubaba uMsimango omelaphi wendabuko semkantshubomvu owugedla ke uyazi masikhuluma ngogedla sikhuluma umuntu osemkantshubomvu ngamakhambi esintu umuntu owungoti ekuzeni makuziwa ehlanganiseni amakhambi esintu dokotela sikubingelele ngibonga kakhulu ukufika kwakho nesikhathi sakho nakumavika asemakhaya kasibekile dokotela asikhulume la abantu banokuphelelwa kunokuphela ama relationship uthola abantu bayathandana babheka ikusasa abakashada abanye abayisebashadile kodwa umshado uyabhidlika sebazamile akulungi asikhulume nabantu abanjalo ukuthi uma kuziwa kunina yini engadala lento leyo manje ukuthi into edala kakhulu ukuthi imshado ibhidlike noma relationship abhidlike ngendlela engaqondakala kodwa esikhathini samanje uyabheka nje kuyaphithizela kakhulu kuyasheshwa impela abantu kuyasheshwa abaziyo ngesikhathi samanje lokushesha kule nkinga okungazo phakathi nawe nje esibekise nje umuntu oyedwa nawe wena unkosikazi wakho unkosikazi uyakuthanda impela akafuni ukuthi ungaphumela ngaphandle kweqisa ngolakakhe ukuthi lokala ngaphandle sokufikela lesikhathi sokuthi naye uyafika uza kuba uMsimango ukolane ngiyamthanda angifuni ukuthi ubukela ngifuna ukuthi ahambe kuba nendlela ethize engizokhuluma naye sizwane mina naye ngimcophise ngokuthize ukuthi nangabe uqolane sekaphuma la thathe ekhaya aya ngaphandle ungawali wena miyeke nje khuleka umphekela ipapa umshayela amayinyanya kube mnandi uzojika uqolana buye ngendlela bani uqolane soyolimaza manje ngaphandle ngoba naku sodubana nomntwana omuntu lana kana lutho uhleli unephuma la kushaya ama-perfume yakho nasomfake enye i-perfume engeke isoze yaphela ngiyafika ngakumsumana ngamanye amazwi udokotela uthi uma kungenzeka uphela ukuthi unkosikazi wami noma indoda yami iyangithanda bese iyahamba kumelaphi wendabuko icuphe ukhuluma ngokucupha bese ngicupha mina uma kwenzeka ngiphumela ngaphandle uma sengicushiwe mina ukuthi sengiyingozi kwabanye abantu besifazane engahle ngizibandakanye nabo ngokwenkonzo sekamelweni uyingozi kakhulu baba leti ingozi lihlukahlukene kukhona ukuthi ube ingozi ukuthi uhamba uba sibiza ukuthi ulujwe libi ujuzembi uhamba wena ufaka abantwana bebantu ukuthi umuntu udibana naye nje akakazi empilweni yakhe wazizwa lephunga elithize once walala noxolana uyaqala manje so uba nahlini nje weza ukuthi mani ngathi nephunga elithize noma sothola omunye umuntu ufika nje namhlanje uhlangana naye kusasa uthi hayi akengimele lena ngoba abanye futhi nawungabheka mfowethu kwenzekana into naye ukuthi lo muntu bamquphe ngento embi bamquphe ngethuli uba lo mama lona nento angazwana nomuntu nje uyashona lo muntu bamquphile uqushiwe wena qusha umfazi wakho ukuthi la ayongena khona uyoshona ashiye nje icande elibi uyamthola so lento le ingozi uhamba ukhakamela izinto zabantu yeke liqala kwakho nje ebishini edakeni ngoba nawo phela umuntu langihamba ngo-Mercedes or ngo-BM or ngo-35i i-Audi usitshela ukuthi hayi upopile kanti upope inkinga enkulu nangoku umuntu udokotela ushadile umuntu wesifazane ushadile umuntu wesifazane ulotsholiwe umuntu wesifazane uyigibhitele kodwa babheka ikusasa nale ndoda sekwenzekile waphumela ngaphandle wantshontsha wathi uyantshontsha ngaphandle wathola indoda ecushiwe sekubi ke manje la ndlini abasahleli kahle ngoba secacile ukuthi khona kwenzeka noma sephelile udlelo lokusozama ungena kubunye akulungi yabo isimedlalo salungiseka ngiyakwazi ukuthi efike kini athi no yabo manje nginesimo esikanje ngiyakwazi nje ngodokotela ukumeluleka mphinde nimelaphi lo muntu aberayo nafika kithi asimtsheli ukuthi yena khona la agibhite khona nomuntu omubi owonqolile siyamlapha sisusele inkinga naye kodwa simxwayise ukuthi ubobheka okungokwakho ngoba nongamtshela ukuthi umuntu othize uyazi mhlazane bodibana ngenyama zehluthu ngokoshuba ngoba mabhanti ukuthi ngabola nje wena kanti ngibonisa abesisothuwa naloya nkosikazi waloya yabona sokuba ngathi siyaxabanisa phakathi
sivele sithi hey ukufa lo okutholile mara singeke sosho ukuthi ukuthole ngemihambo yakho lemibi funa sisuse lento lelo onayo wena. Ngiyizwela ke babukeli ukuthi kubalekile ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane uqaphele abantu ongalala nabo noma abantu ongayibandakanya nabo ikakhulukazi uma usunomuntu wakho onkosikazi unomuntu wakho ngumyeni wakho kubalekile ubheke ukuthi uma uphumela ngaphandle kungenzeka ulanda izinto ulanda utshwala ozobuyifake la ekhaya luphinde luqede umshado luqede ubudlelwano ugcina uthuloyo kanti awulolanga waphuma waphambuka wayithola izinto eziro. Dokotela ngifuna sale siyiphetha le ubungozi bokuthi umuntu nje wesilisa uyibandakanye nomuntu ongageziweka. Sinomuntu kunabantu abashonelwayo bengagezwa ukuthi ushonelwe indoda zangagezwe omunye kwenzeke miscarriage wangagezwa omunye uthola ukuthi wenze abortion. Yes yeah so wena uyafika njengendoda ulala nalomuntu loyo kungaphazamisana kanani ekusaseni lakhe in terms of umsebenzi in terms of business nanempilo nje in general. Asikuqalelana baba yabona kulala nje nemuntu owasithi washonela indoda wangagezwa lo muntu simbila ukuthi umuntu onamaflats amaflats asikhuluma ngento ukuthi konke kwakhe lo muntu akaze kwakhanyiswa. Iflatha usho ukuflathela yonke into yakho ivalekile. So nohlangana naloyo muntu lo futhi kwanawe wena lohlangana naloyo muntu senimdzibi munye futhi ni into yamanye ngowengadi ngoba lento ayihlali ngaphandle kwesikhumba iphakathi egazini lakho nasohlangana nalwa nawe wazi ukuthi unayo egazini lakho sho ukuthi nangabe lo muntu uyogeza ngamanye amagama sekufuna geze kanye nawe ngathi bomshada kumbe bomfuna umlobola izinto zifana nalezo asiyibeke nje mafishane nje naku ushonelwe ubaba ekhate ekhaya usazilile ukuva labo kuganga laba bathi hayi uthatha lo mama ngoba angumfelekazi ufuna aguqule lenzilo ayigcoke igucukile uthathe le duku lalo mfelekazi ubophe enhloko sobe mkhona utodlala amacoach kuyingozi naloko angipromote mina ngumsima kuyingozi naloko nhlale nazi ma viewers kuyingozi ngoba benzi waqala lento kunemuthi thize kande bawusebenzisa bamnika ayinyangeni athi ngiyamfuna lo yamba kamara nambonisa emnyameni sebese uyalunga lo yamuntu sebese watoyenda lento manje njalo sebakwenda ngathi ezifashion kuyingozi lokungigodi magada ahlale esifubeni mfowethu nomaganga nje wende lento leko uyalandela nawe ulandela umufu zakhweba kumele phezulu kwentaba lento lemfowethu lawo maflats lethu thisila leto kona sithi la ingadi inkimi ungumsima ngishonele umama tita nakuwo unomza ungakashonelwa ngubaba ngoba sisihlangene ngokwenyama. Ngamanye amazwi dokotela asiyiphethe ngelokuthi nangoke uqolana uhamba uyolala nomuntu ongageziwe onethunzi ethisi lethunzi ngiyalithatha ngilethe kimi okusho ukuthi maselikimi noma sengihamba ngiyolala nochero wami ke manje oright ingaphinde ngidlusele kuye futhi ngoba lento isikimi futhi mina la sengiyakhona sengiyayifafaza lento ilo workshop impela ngoba liyokuhlupha vele ngoba nginasikhathi nawo nomulele ngenzeka lihluphe ngendlela thize engeke wena understand ngayo nalomuntu olele naye understand ngenzeka ube umuntu ongathi uyakhuluma njengomuntu ongathi uyaphupha abanye abaningi babhilivela bathi hayi bengingaphuphi bengihema into ukuthi uyakhipha uphumselo uyakhipha ngeke manje ungendani angamazi lo muntu uyabona ifana nalento lento soyimemile la ku is like ispoke la ku soyimemile so inkinga nje babeyamoshelana nje nenhlanhla zakho uyayivala lento leyo nempilo yakho uyayibopha. Asiphethe ngale dokotela laba sebalale nabantu abangageziwe ngiyakwazi ukubalekelela nibagezele isicwacwa noma lethunzi iyabagezela babe lethi lo muntu loyo kufuna kube umuntu naye lathi misele ukuthi ufuna ukuyisusa lento ngoba naso unjalo kunema process lathize uthola ukuthi waganga nomuntu ongumfelekazi uthola ukuthi unqane umdala kunawe kuyawufuneka imbuzi lapho kuhlathwe imbuzi kulungiswe isithumbi sakho ufuna uyiswe entabeni uphakanyiswe amandla akho ufumbathiswe izinto zakho wazala uzifumbethe so it is a process ekhona phakathi ungathona uzovuka umsima namhlanje nje ufikile uthi umsima ngizakunika isipade uzakufuthisa uzakugabhisa lesophelile cha akuhambe kanjalo is process ematima kahle ukuthi wena ufuna ngikurestore okukhanda kungokwakho ubuye kuwe ngoba lapho seniphila nibabili emzimbeni oyedwa unethunzi ohamba nalo nesimo ohamba naso ya kuzwa ke nizwile-ke babukele ukuthi thina kanjani kubalulekile ukuthi niqaphele la nihamba khona ngoba nilandela utwayi ngeze kulande kutwayi ukuthi
uhambo lale nomuntu ocushiwe ungenzeka ulanda ukutwaye ngokuthi ulale nomuntu onamathunzi athile angageziwe abuye ahlale kwelala amathunzi akho ngam uthola into zakho zimnyama zihlangane wena utshethe walolwanga waphuma wahamba endaweni errong ngenxa yokuba namabatha abantu abafunda ukuyiphatha kuyiqoqa sonke isikhathi siyabonga kakhulu niqhubeke sascribe kule ngithanyeli nakanjani siyanthanda we love you.